Izindaba ezibuhlungu ezithinta uWanda Ndlovu odume ngokuba yi-influencer ezinkundleni zokuxhumana yena nomndeni wakhe ikakhulukazi umalume wakhe ongasekho emhlabeni odlule kabuhlungu ngokubazwa ngabashana bakhe okusolwa ukuthi-ke uyena uWanda Ndlovu kanye-ke nosisi wakhe nowomndeni uma ngabe echaza ukuthi bebekade bezama ukulwela uma wabo obekade exabana naye umalume wakhe ongubhuti kuyena noma-ke kunina wabo. Njengoba-ke uzomuzwa echaza ukuthi-ke le nsizwa ibulawa-ke ngesihluku esingakanani, abomphakathi bayayichitha-ke nokho leyo bathi-ke ayikho leyo nto, nina nje senizama itulo noma-ke amanga okukhava isenzo senu esibuhlungu. Bathi-ke uma ngabe kuwukuthi nimlimaze ngephutha kwenziwe yini pho ukuthi-ke ningabizi i-ambulensi noma-ke amaphoyisa khona-ke ezothola usizo ukuthi-ke umuntu sengaze afe kabuhlungu kanjeya yena elele ngaphandle enamanxeba amathathu emzimbeni ekobhoza igazi ebulawa-ke nangamakhaza. Bathi-ke abomphakathi cha ayikho nje lento-ke ithinta imshwayilense, kodwa-ke ngicela ukuthi uyizwele umndeni echaza ukuthi-ke ngempela kwenzakaleni bese ungitshela ukuthi-ke wena ingabe-ke ucabangani ngalokhu okwehleleke le nsizwa noma-ke lo mndeni. Ngiyabona ukuthi ngiyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. uLinda ubuyile emsebenzini. Makabuya wangitshela uThembani ukuthi ungithengele i-cold drink. Hayi ngihlale nginganayo ngisebenzisa ifoni yami. And then bese ngiyabuya ngingene ekitchen ngibona idringo ayikho. So ngizoqala la ukuthini angithi vele niyazi ukuthi la ekhaya bayenza njani. Bakhona abanolwazi ukuthi mina ngihlali ngifika makuna something ekhona. Makunento ekhona ngibese ngiyasuka le eNatali ngize la. Izolo kunomntwana obezokwenza uWandile i-makeup. Ngicela bekhuluma ngathi uyahamba namhlanje ulala out angazi ukuthi awuthi kanjani ngoba bese ngokuthi kuyoshaya u11 ukuthi awutheli njani lelo. Ngizothi umama kaWeta uyangivusa uthi sesilolama ngicela ukuthi uhambe uyokhuza uLinda ukuthi akahlisele umsindo. Ngihambe ngiye nekamereni Linda athi sisi wami kudla ngithi ngiyaphila ngithi ngicela uhlisele umsindo. Ngisho nje phansi. Ngithi mina ngiyacela bandla hlisele umsindo athi yena hayi okay ngiyakuzwa sisi wami. Isuhlale phansi ke sikhulume ngale besipromisene ngayo. Ngithi mina why ufuna ukuthi sikhulume manje because wena awufikanga mabuye emsebenzini ukhulume nami. So ithi ngihambe ngiyokulala. Ngithule because mina ngiwumuntu onamahloni. Lezi zinto zokuqangisana angizijwayelanga. Nakhona ukuthi ngize ngithobe bengingafuni ukuthi kube nomsindo because bengibona ukuthi khona omunye umuntu wangaphandle. And then uthobe ulo uThembani aseyavuka ahambe kuyena ke. Ngimone masakabuya esakalimala uLinda sekamshayile lana esekopha. Ngibambe yena uyabona ukuthi usephelelwa amandla. Izingane zibese ziyasuka ziyahamba hawu Linda umshayelana umama. Angizange ngikhone ngendlela engibazi ngayo ukuthi banjani if ufavor umuntu banalokho ngimele ngachokheka ngama. Ngangazi ukuthi kumele ngithini. Mangithi ngiyaphuma igazi seligcwele phansi ngendlela esimanga. Angimbonanga ngizwa manje mina ebusuku masilapha ngabo 3 ukuthi ugwaziwe amanxeba u3. And akabulawanga yilokho uLinda because amanxeba lawa ala into embulalile ukuthi ugodolile uhlale kakhulu ngaphandle sisaba ukuthi simthathe simfake ngaphakathi endlini. So nje yile yonto guys engifuna ukuthi nibe nesithombe sayo. Hayi